پشتی دمکی بکاتنا به ویروسا کرونای پارێزگارê Hewlêrê Fersed Sofî koça dawiyê kir. Çavkaniyekî ji malbata parêzgarê Hewlêrê Diktor Fersed Sofî ji tora medya Rodawe re got îro serê sibaha çarşemê 18 meha 11 2020 parêzgarê Hewlêrê li derveyê welat koça dawiyê kiriye. Roja 19 meha derbasbûyî meha 10 rêveberiya ofîsa parêzgarê Hewlêrê ragihand ku piştî testa vîrusa koronayê derket ku Fersed Sofî bi koronayê ketiye. Piştre roja sê evê mehê ji ber têkçûna rewşa tenduristî ya parêzgarê Hewlêrê ji bo derveyê welat ew hat şandin. Parêzgarê Hewlêrê Diktor Fersed Sofî demadest bi kar kir çendîn kar û proje li Hewlêrê û qeza û nahiyên derdûra parêzgehê xistin warê cîbecîkirinê de. Piştî belavbûna vîrusa koronayê jî berdewam rênimayî belav dikirin û xelek teşwîq dikir da ku xwe ji vî vîrusî biparêzin. Diktor Fersed Sofî di sala 1978 de li qeza çûman ji dayîk bûye. Mehana sala derbasbûyî bo parêzgarê Hewlêrê. Diktora wî diyasa giştî de hebû. Mamostayê zanîngeha Polotechnik a Hewlêrê bû. Endamê gera çarem a Parlamentoya Kurdistanê bû. Endamê desta rawîşkariya yasayî ya Serokatiya Herêma Kurdistanê bû. Endamê lijna nivîsîna destûra Herêma Kurdistanê bû. Endamê lijna bilind a çaksaziyan bû. Serokê lijna demkî ya peyrawa navxwî ya Parlamentoya Kurdistanê bû. Roja 16 îlona 2019 weke parêzgarê Hewlêrê sonda yasayî xwar. سوێن بە خودای گەورە دەخۆم کە پارێزگاری لە یەکێتی هەرێمی کوردستان عێراق و سەلامەتی خاکەکەی بکەم و چاودێری بەرژەوەندەکانی گەل بکەم و پابەند بم بە دەستور و یاسا کارپێکراوەکان لە هەرێمدا و بە دڵسۆزی و ڕاستگۆیی و دەستپاچی و بێلایەنیەوە کاری خۆم ئەنجام بدەم و خوددا شاهیدە لەسەر ئەوەی دەیڵێم. کاک فەرسەد پیاوێکی هێمنە پیاوێکی لەسەرخۆیە یاسای خوێندووە و من بە تەجروبەی خۆم لەم چەند ساڵەی کە کارم لەگەڵی کردووە کابرایەکە هێمنی و هەوڵ دەداتن کارەکان بە پێی یاسا بەڕێکوپێکی ئەنجامی بداتن. من خۆم زۆر دڵنیام لەوەی کە لەو پۆستەی کە ئەمڕۆ بڕیارە ئەو دەستی پێ بکاتن من دڵنیام کە هەموو هەوڵێک دەداتن بۆ ئەوەی خزمەتی زیاتری شاری هەولێر و محافظەی هەولێر بە شێوەیەکی گشتی بکاتن. Parêzgarê Hewlêrê Fersed Sofî piştî rewşa tenduristiyawî têk çû ji bo Enqera paytexta Tirkiyeyê hat veguhastin û îro lê nexweşxaneya Memoral li wir koça dawiyê kir.